Ovo je Gračanica, smještena u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sa gotovo 45.000 stanovnika, ovaj grad je oduvijek poznat kao središte zanatlija i trgovaca. Zahvaljujući svojoj razvijenoj industriji i povoljnom geografskom položaju, Gračanica nudi obilje poslovnih prilika. U njemu se može pronaći poticajno poslovno okruženje, kvalificirana radna snaga te infrastruktura koja podržava različite sektore industrije. Posebno se ističe po brojnim ulaganjima u prerađivačku industriju, što je privuklo investitore iz različitih dijelova svijeta, uključujući i one iz dijaspore. Kad spomenete Gračanicu, prva asocijacija koja vam napadne je biznis. Zaista je Gračanica grad od biznisa, od posla čašija, kako mi to imamo običaj reći. Bila je razvijena i u davna vremena, ali posebno ekspanziju razvoja doživjela poslije rata. Postala je prepoznatljiva ne samo na području kantona Bosne i Hercegovine, nego i šire. Rezultat je to prije svega našeg poduzetnog, mladog, uspješnog kadra iz privrede. Rezultat je to i naši partnerski odnosa, dakle javnog i privatnog i ambijenta kojeg zajedno radimo. Posebno smo fokusirani u zadnje vrijeme na biznis za mlade, start-up biznis. Evo samo prije par mjeseci smo takvi 50-ak otvorili biznisa, dali sredstva za početak. Evo, prošle godine smo se uključili i projekat u kome smo sarađivali sa našom dijasporom. Dali smo sredstva za 2-3 biznisa iz dijaspore. Na taj način smo željeli da pokažemo da Gračanica je sredina u koju treba dolaziti ulagati. Možda je to bio okidač da smo već ove godine sa US7 ušli u projekat Diaspora Invest i nadamo se da će on donijeti puno dobrog ne samo Gračanici nego naše dijaspore investitora. Ja sam spreman na ovaj način pozvati sve zainteresovane, posebno dijasporu, da dođu u Gračanicu. Kulturni život grada Gračanica danas održavaju kako javne ustanove, tako i veći broj kulturno-umjetničkih društava, udruženja građana te kreativnih pojedinaca. Gračanica se ističe kao značajan sportski centar sa bogatom sportskom tradicijom te kao jedno od ključnih središta koje će oblikovati budućnost sportske scene u našoj zemlji. Trenutno u Gračanici aktivno djeluje više od 30 sportskih klubova koji svoje aktivnosti provode u 2 sportske dvorane, 9 nogometnih stadiona te brojnim drugim sportskim objektima. Tehnološki centar u Gračanici jedinstven je na području Tuzlanskog kantona i od velikog je značaja za obrazovni proces učenika mašinske i elektrostruke u mješovitoj srednjoj školi u Gračanici. Tehnološki centar, pored CNC mašina, opremljen je sa savremenim računarima i industrijskim 3D printerima. Prema podacima iz 2022. godine, na području Gračanice registrovano je i aktivno djeluje 1761 poslovni subjekt sa 460 pravnih lica, sa 317 podružnica u sastavu pravnih lica i 984 fizička lica obrtnika. Kada se analizira struktura prerađivačke industrije, primjetna su 3 glavna sektora koji bilježe kontinuirani porast prihoda i izvoza. Ovi sektori su drvoprerađivačka, metaloprerađivačka i industrija prerade plastike. Gračanička privreda sa jako dugom tradicijom, preko 50 godina kada je u pitanju privatno poduzetništvo. Gračanica danas ima 450 društava, privrednih društava, znači velikih firmi. Ukupan broj uposlenih u gračaničkoj privredi danas je negdje oko 8.000, od toga 5.500 radnika je uposleno direktno u proizvodnji. Ukupan prihod gračaničke privrede za prošle godine je bio na nivou 1.100.000.000 konvertibilnih maraka. Grad sa dosta dobrom perspektivom za razvoj, sa kvalitetnim radnim zonama, sa jako dobrom saradnjom sa gradskom upravom koja nam na određen način omogućava lakši i brži rad. Industrija prerade plastike je veoma uspješna u Gračanici. Tome svjedoči nekoliko velikih kompanija, među kojima je i Variplast d.o.o. Gračanica na čelu sa Mujom Hasićem. Variplast d.o.o. Gračanica, koja evo ove godine slavi 40 godina od osnivanja. I evo, u domenu prerade plastike kojima se mi bavimo, znači postali smo jedna od respektabilnih firmi kako na području grada Gračanice, Bosne i Hercegovine, a i šire.
Imamo trenutno uposlenih blizu 90 radnika i svoje proizvode plasiramo na domaće i ino tržište. Što se tiče poduzetništva na području grada Gračanice, ono datira još od 1970. godina, gdje su jedni od temeljitelja male privrede u Gračanici, poznate porodice Gračanice, koje su počele kao male zanatske radnje i godinama razvijajući svoj biznis reinvestirali, znači u nove kapacitete, i tako je da Gračanica, znači kako je bila poznata u bivšoj državi, tako i sada među 4 grada u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je potrošnja električne energije u privredi veća nego domaćinstvima, i to je jedan od pokazatelja o razvijenosti male privrede. Na području Gračanice, uz već postojeću staru poslovnu zonu koja obuhvata 81 hektar, uspostavljena je i nova poduzetnička zona s radnim zonama 1, 2 i 3, koja zauzima površinu od 152,7 hektara, što ukupno iznosi 233,7 hektara. Ova nova zona je opremljena pristojnom razinom infrastrukture te većinski pripada privatnim vlasnicima, nudeći mogućnosti za investicije kako u neiskorištenim greenfield, tako i obnovljivim brownfield područjima unutar različitih sektora privrede. Na području grada Gračanica djeluje Turistička zajednica grada Gračanica, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika i Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica. Uz to, Gračanica se može pohvaliti snažnom mrežom poslovnih usluga. Sve prateće usluge koje su potrebne investitorima dostupne su unutar samog grada, od banaka, agencija za računovodstvo, advokatskih kancelarija, notarskih ureda, sudskih vještaka i tumača, do kompanija koje se bave transportom i skladištenjem te špediterskim uslugama. Dodatak tome, tu su i stimulativne politike koje su usmjerene na unapređenje konkurentnosti, poticanje investicija, otvaranje novih radnih mjesta, promicanje inovacija te poticanje ekonomskog rasta. Jedan od uspješnih primjera je i firma Indeks d.o.o. Gračanica na čelu sa direktorom Fahirom Humićem. Naš je moto kvalitet prije svega, i branša naše firme je mašinska obrada metala, i mi također pratimo trendove, svjetske trendove, najmodernija tehnologija, najmodernije mašine, jer samo takva opcija vodi naprijed na europsko tržište koje je vrlo izbirljivo, vrlo odgovorno, vrlo pedantno. Znači, firma Indeks, imamo najmodernije mašine, CNC mašine, najbolje marke DMG Morris Seiki, a izvozimo Norveška, Švedska, Danska, čak u Ameriku izvozimo, jel? Ipak, da se izveze mašinski dio u Ameriku, to treba da se ispuni mnogo uslova. Gračanica je podložno tlo. Mislim, to je jedan primjer, to je jedna vodilja u BiH državi, gdje je, mislim, privatni biznis doživio veliku ekspanziju. Također, ja sam u Gračanici već duži niz godina. Evo, ja sam primjer toga dobrog ambijenta, mislim, zahvaljujući našoj opštini, našim uslovima koje pruža naša opština na čelu sa načelnikom Helićem. Tako da je Gračanica čak možda i vodilja u bivšoj Jugoslaviji po privatnom biznisu u odnosu na broj stanovnika. Grad Gračanica je u protekle 3 godine raznim projektima sa međunarodnim i domaćim partnerima podržao preko 50 novih i novoosnovanih biznisa. Podrška je bila usmjerena na mlade, marginalizirane grupe žena, dijasporu i sl. Priča nas dalje vodi u Gebruder Mustafić, kompaniju pokrenutu zahvaljujući dijasporskom ulaganju. Ja sam Mirza Topčagić, direktor firme Gebruder Mustafić d.o.o. Gračanica, koja se bavi montažom liftova i pokretnih stepenica. Firma je osnovana 2012. godine i trenutno zapošljavamo preko 60 uposlenika. Od samog našeg osnivanja firma ima veze sa dijasporom i evo ta veza i danas dan nije prekinuta, jer same vlasnici ove kompanije, znači, žive sa svojim porodicama u Saveznoj Republici Njemačkoj. U dogledno vrijeme plan naših investicija jeste da se pokrenemo samu proizvodnju, znači, liftova, i također imamo u planu da investiramo u jedan luksuzni hotel na turističkoj destinaciji grada Gračanice, znači zvanoj Vis, gdje bi obogatili i turističku ponudu grada Gračanice. Naši sagovornici poručuju svim potencijalnim investitorima, uključujući i investitore iz dijaspore, da vrijedi ulagati u grad Gračanicu, te da će ovdje pronaći svoje partnere za uspjeh. Želim dobrodošlicu svima u Gračanicu, pozivam dijasporu i sve poduzetnike da ulažu u Gračanicu, da isplati se ulagati u Gračanici. Evo, u prvom susretu i u prvom projektu će zaista biti
uvjereni u to i da zajednički nastavljamo, ponavljam, za dobrobit i naše lokalne zajednice, ali i svi drugi investitora. Dajem prijedloge svim investitorima izvana da dođu u Gračanicu da investiraju, jer također ovdje pre svega i postoji jedna kultura industrijska, mašinska, tako da će ovdje naići na dobar odgovor, imat će dobru podlogu za svoju buduću proizvodnju i svoje buduće investicije. Koristim priliku da pozovem sve naše Gračalije u dijaspori, pa i onda i ostali, da investiraju u Gračanicu, u Bosnu i Hercegovinu, jer Gračanica je respektabilna sredina koja svoj poduzetnički duh gaji još od davnina. U svijetu postoji jako veliki broj Bosanaca i Hercegovaca, obrazovanih, mladi i jako uspješni koji su znači završili škole u inostranstvu, koji su osnovali vlastite biznise, koji su postali jako poznati i uspješni. Ja evo njih pozivam da investiraju u ovu državu. Imamo mi potencijala još neiskorišteni, ima prostora za otvaranje novih proizvodnih kapaciteta. Sa obzirom na nabrojane prednosti našeg grada za ulaganje, mi pozivamo sve strane ulagače da ulažu u Gračanicu. Posebno pozivamo našu dijasporu da ulaže u svoj grad. Gračanica, investicijska destinacija gdje se vizija pretvara u stvarnost.